Kiyang kauno klakwet ye kapakap kamu bangkaten connected onganen kauno tama kupuro onketrail. Well, chegak lopolop ang kot lopolop ang kami pueke kamu katen puliki di sapon mamuyanso po kamu yang kotta o yang payaw daw sang ren kauno lopolopong kami o kambil kak lopolop ki speaker me kauno pan kat kido po en bilyang ki trial kambil kak lopolop ki iraila kan me viewing sang pon Facebook sepilmen welcome pues a kamelele me zoom ki trial me kay nan room weta Facebook me kay me toto kay me chay episode klang ap ningen chay klanger me kay yang uyutial kaskulen pompongwat so iban tolaro welcome sapul metel song kaway din pompongwat mare lovely James aleta Christ niya sampar isa kisu nan ministry in every yom for Christ ponpe Lovely Young Trapiata High School Student for Christ, the HSSC, nan aral mueyin school bigs, iral kome Trapiata, epil Young College, epil Young Fellowship nan College for Christ, epil Young Papa Court, Ban Ministry and Campus Crusade, Ministry o mepil Papa Court, Mia Branch Bonpe, Meta Miminan University o Young Baptist Student Union Club. Mekin kalokong Syrian School kan opil momotso me openong rail. Ekin yang uya Bible study nan Portland on community in Menrook. Lovely in Menrook to get up on pay. So Menrook Ponpe. Akis en papa kauno miminan ka school ka kelaka o son papa. Met okokosan Seattle, Washington. Iye yang sarawin men waikan.
O bil papa kauno nan ministry in Efriom. We papa kauno nan ministry in Efriom. Sampare riesa ke kauno lovely in we papa ke kauno. Ibil men kapatayanta me yistere bin lalapot. Wana lalapot a single met. So kasalapan lalapot on kauno pil ni mekaros. So lovely in kamelele makauno yetatongi anointed kasarawi perora. Kawait, Kamarain. So let us put our hands together. Oh, welcome, Sister Lovelyn. Tuning sang Washington. So ikalangan kiyang kauno at bilka connected ang sa pulmangkot aramas so chilibilibiliyo sa me emimia. So Lovelyn, come katin welcome. Take it over. Yeah, apkap nga coach pweki. Ngay sa walang coach, papa coach sampari sa kayo, kuya me coach you me Muya me coach me uya men kabaran yay mo yung niyan so me ikin pain kacaman la niyan so me japan na data Christ leletoran watch kabang kiyang coach asa pol man coach lalo po chong ye kolokolay more kak pil baba coach leletonan ran watch ari. Welcome karusian marang kaun Jesus wasama kami ye kauno kachkachrem kauno ye yang kamu wasa kami ye o amen. Jesus is essential. May bang lang ay siya Jesus magasampal na chay mo. Magkayong kasampal na chay mo Jesus mo ya nambeo mo ko siya magasampal. Ari iban kaskulin po ngo chay bang ko siya tuwa na chay bang Kekeirda Ni Kapakap o Kekeirda Ni Kapakap esang ni achay kasampal ko pa Jesus kayo na chay mo. Ari kalangan ng Jackie, kalangan ng host, kalangan ng worship. Menemen karusian agachay memi po online and so watch kapag yung go chay mo karusian ko chen kaching kapayatang may nyong kan ang may lalapwa chen pepe yan kasukul sanger nieto kuko to ta sanger nan nimun march on yan sumachay chapta kauna pata daladaran watch eritama chay pan bele ko pan so chicken round chay pan agus kasukulog chay pan bel agus Jeba nagus ka skulo ma'am yang may rangkalalapak te rangkay na mo ak may kakilong ng comments ng chat room mo tanda ng chat optionen ari kalampan pasabang ni mula na chay ka skula. The ma'am yang irangkalalapak te rangkay na mo nan ay song ka skula ka injungitin na nung bukang bukateman okay la tama mo rin beta ko. Ar kalangan ng coach kabang yung coach tame sansal so chicken round mo na chay ban tula na chay lesson in soch kan ran wacha ay rama wong chay karusien naman chay coach pa kong komi coach pa kong ye makare tak chay ka ne pureng upede ta chay lang ka pede upede ni soch kan ran wach pon zoom line watch ari chay ka schooling soch kan ran wach iban share na screen po chay ka rasang kelang ari ma kakak injungiti korong an so chekus I mo manam gun ka school mo gun mau aga injing korong ama iam we bang ka school ka bang rong chako ka let me coach aga te pay attention on screen no puente ka trapa rong ate ma ko we manara mas magin injing itu pagangkak we kita me out bang ka school aga bil we ta ma kayun mga yong ara puen recap soch kan rawa jay title Achay title ng soch kan rawach Kekeirda Ni Kapakap. Niyamo mo na ang Kekeirda Ni Kapakap o yamo mo wiyabe karabe o karampang kapakap. Hima chay pan focus po ng soch kan rawach. Okay, kapag nga coach, iban taulan ang lesson ng soch kan rawach. Tama chay pa na bene meduan Kekeirda Ni Kapakap. Song silu ma chay pa na bene soch kan rawach o iban Marky was chay pa miya soch kan rawach po yung kaksan sa lamaw. Tama chay pa na bene soch kan rawach karabang kapakap kayo wiya bang kapakap karyaw o kasilu karampang kapakap. Song silu wach ma chay pa cover pongach. Niyan sa manjebang ko turu lesson pong so chicken ran watch amay non lokaya pichipich la po ikambarang lokaya pichipich amay lon lokaya pichipich la kumay blaka comment di bang lang comments kanyan waway la amen ari may ko siya nin chapiyo mami rang kalalabak ti rang kay na mo melaw kilong nan chat optionen po kay enwya men kawewo mo ran ka school okay Kekeirda Ni Kapakap yakar ba na jebang
karbe limau me injing tinana chay lesson soch kan rangwach karbe na chay bang kapakap kayu me sansal wasach sansal wasawan okay kayung karbe na chay bang kapakap pweki sangnan was utan sangnan inang na chay noyan ta sangnan maslala chay kachay men kapakap tak chay men lukuryang coach karyaun so me karbe na chay bang kapakap pweki kawit the chailanana kawit sang coach chailanane an coach kawit dong chailane irer the tam chay bang kan lelong kaslun karbe na chay bang kapakap pweki kunmya chay punot ok chay kun men coach and yatan so sa kan chay achay rang kapunot kan kabayung karbe na chay bang kapakap the karben kapakap pweki chailang ka koskosa yung coach chailang ka koskosa yung coach the chailang ka lukuryang marang kauno o kalimawang karbe na chay bang kapakap pweki kachay song and baweti achay kawalakan to kasong yan so man chay kinlala ng kapal to kasong magkayun mau chay matang chay lukuryang coach a coach pan sa wasik chay patisa ng kasong to kapal ko ari chay ban tola baliyach wasamen tak wiya bang kapakap chay ban no cover scriptures ka te irambung ka agis kayang ay men go over jo over fyun da chay bang ko school ki yan bang ko lan episodic pentama chay bang ko school ki soch kan rawach ari wiya ba kayun wiya bang kapakap kapakap ni unsak mautan sang na namong yung unsak jab kita am kapungong coach karyaw am katete is coach karyaw am kapungong coach kaslu am bakmag o kabayu ni am bang bagi am bang bagi tama ka inangi tataga men coach and kachkiyang tatama am iran what is your need your wants those are the things that are part of your prayer. Ikisen am kapakap mo kuno kala sila am kasabal kalangan ng coach. Eri imo man taka ang kapakap machay bang pakietikan mo. Kanya semen ta kapakap unsak chap kita is coach karyaw am kapung kalangan ng coach kasilu am bakmak kabayu am bakbakreng coach o kalimaw kasabal kalangan. Eri kamsak lam kapakap. Karyaw nuya bang kapakap chaylang punggabene. Punggabena that amban punggiyang riamen da silimang kapakap ray punggabena song i play bang kapakap mogan ay so me chay ma chay bang wala preng klang nan ka school me chak wi hire nin duang kapakap ako say corporate prayer corporate prayer that 2 or 3 aramas riamen da silimen ray lebeno kapakap ari punggabena kapakap kasilun ka wi bana chay bang kapakap ay so chorus Anso tama chailang kapakap. Anso karusien chailang kapakap. Kaya dia kencan so machailin sanang mau anso machail parent anso mi kapayre chay anso machail minan kapal a chailang kapakap. So anso karusien chailang kapakap. Kabayun wiya bang kapakap ninget kapakap niyam so kasal kapakap niyam nanchiyang law ko alat besa bang nam kapakap. Kaso chenan warang nam kapakap sa ikin chapa sapang aka pangatar ko utisang. Nanjiang kapakap yan utan min kapakap ninget o kalimawun wiya ben kapakap ni tete kapakap ni sansal yan sa mga kapakap kanana kapakap ni pisajikti kapakap out pa nam kapakap pweki ay sa mga pisajikti out pa nam kapakap ay na nin sansal ang mga so jepe kasal pamilale okay na pweki akchay ko for 5 things on each song limaw karape o song limaw wiya be Eri ansame jebang ka school kekoti iren pungkach penala nong buksarawian pwede jebang Bible study machay wiya penala nong buksarawian iban bagita iban orala beje kay iren pungka kaban benak inchungiti erkowe pen watak murisa nga chay Bible study pwede imen katet mo imen kana kaya lesson puen sansalamaw ya iraktikan o niyan sa may iraktikan nak kajaypan nak kwasayata mo paydak anak ko to murisangan so amaw okay takoch kapakap chay ko siya mas takoch kapakap kayu takoch kapakap majeban kelang nan corner pa takoch kapakap o yamong mang kapakap kapakap yay kasayang coach. Aramas kasayang coach sapang. Kapakap kay dekin jago kasay jo coach say kun sapang ay nakir. So kapakap a two-way communication.
kayu ko ka sa ilang coach ko awi po coach en pur en sapanguk an sa kapakap yung coach kalukor yung coach kapakap mini am ko sa duwa amon dia ngamen kan pakabam kumakos ko sa bene an sa kumakos ko sa bene emen kun kos ko sa yo nak amen ut ko sa so chema kun ta riya man kos ko sa an so jegus pan sa japang korusi ang kos ko sa mak cha kos ko sa bene cha korusi ang kos ko sa an so jegus so chema men ban ron tama uyawi o so che ya dono wewe bene bamie niyan sama caikin kapakap nanjiang niyan sama caikin kapakap lukuar yung coach o kecil awi po coach and sabang kecil it's a two-way communication mia kosai bene me paliria o kay dagang paliyeuche kay karaben na cebang kapakap ibang watakang kecil irang buk me cecep kita ninjapie makabang kelang nen nan pilipay payo wano o isu pilipay payo wano isu email ya basan panachil ka schoolin so kan rawach pilipay payo wano masani kumail ter punot kumekoch apna na may kapakapakan kumail en peki tama kumail kananane ang may kasabal kalangan en bilkiniyang ang may kapakap anso chorus Eri sabol mang coach pebol ira jigisu. Eri sabol mang coach pebol me inanen laut sang wana chai dedeki amban nagnagat mong yung child o bil a child matamataw ren Christ Jesus. Ari wewe ke niyan sama jabang koto kapakap kecailan kadar punot ke me coach ap kecailan likiyang coach asama jabang koto kapakap auto pa cai kapakap emi sanda po na cai posan niyan sama jabang kapakap yung coach a coach utang ban sapang kecail er kapakap ni karbang kapakap kayo antama sang nan inangin utan masladen ngai sang nan inangin ay mong yung may men lukwari marang kauno sang nan ay mong yung may men ekar ke coach tuweche tama nang bukan melkaka when melkaka pa sa kriya or jujuk ako saya tuan chia mena kan ngongking nimpi lam ursang ni pilechik nine coach ye tuan kan ngongkin komi sang nanay nong yan ninduan ay tubang coach I karban ay kapaka po iki tubang coach o I men patch yung coach te meneu yung coach I makareta I men kapaka te I makareta I kakabakap ira jujuk kriya ako saya ignanane komi coach ye yes yat may bangkak pachowan kaudak mon silang mo ho kapnga coach mong yung tepich awya mong yung metu bang coach naniran buka chaka seleng chay metu aja chairman akan tubang pil melom mursang ni pilachuk yu ituan achay pampil ko pakapakap yung coach ituan achay pampil men pache yung coach temang koskosay lang coach eri auta pen achay kapakap tama sansal nan wiya bang kapakap ceban lusto bali wiya bang kapakap na macay korusien macay chigita ng katilik te yang sanchi school matu wano tuaw lalisak silu I kapakap coach I kapakap macay kang kalapuyan ng katilik Dami bilang kelawasaw. Kabunga coach. Wasama kaira gadi yang momen ira na cebang kapakap yang mo na cebang kapakap yung coach nan matu wano ira jujuk duaw lali sak silu. Magosaya samach magachkach nan lang marom mesarawi may muyang puita. I kapakapa meminan matu ira laut wano tuaw lali sak silu arwiya bang kapakap nunsak imi ko saya chapki kapakap ki ko saya is coach kadede is coach karyaw am kalangan ng coach kaslu am bakmak kabayo am bakbak o kamsakla am kasabal kalangan ng coach riwiya bang kapakapan mo ken machay kinakul purala puren taropoy na matu wono tuaw lali sak silu dame pisachik pen dame out bang kapakapo chay mar chay purla klam pelewan cha kaya ka school ng kapakap ko ebl ko saya irambugach pisachik pe chay nakpurala o purang klang nan ng purang kailangan video. Ay wiya bang kapakapan mo kan. Karban na chay kapakap, pwede ki sang nan masalala chay. Wiya pa na chay kapakap, and kapakap ni unsaki. And sang ni achay kapakap yung coach ni unsak.
o karyaun karape che ngo saya kawit sansal chela nana kawit sansal nan matu isu anta Israel makin rabak rakin tiar Israel makin lechet rakin rwanim kan rechita Israel makin peki rakin ale pasapang panarai kapakap eri i karabang kapakap puede que che pek me coach ren coach puede mia chela nan mi chelen ale kawit sansal sang ren coach eri tamak chekin raprapa ki tamak chekin wiye pek the tamak che wi lechet nunim tamak che wi lechet pan rechita a che kapakap puede que coach en kasalian che ta kamareni ngel ya al ya wasa che banale sang ya pasapang kapakap o menya wani me che banga lechet chorsta eri ka sampal bang karben eu karben che kin kapakap puede que mie chela nana kawit sansal sang ren kauno kawit sansal sang ren kauno che kana le di sangche ni anso ma che ko to monti nan ban nan limen ko te ban ma chen limen coach o pek te ka che ko se yung coach i anso ma che kana le kamera sang ren kauno we have na che we have been kapakap ta Kekeirda Ni Kapakap ni che kumpung ben nan matu isak walu ira chuk isak tuaw Matu isak walu rajujiga isak tuaw buksaraw masani apileu mariemen re mail ban mimi kipene ara kapakap nin samba o pekemegoch utam bang poyong ira sangren seme mekach nalang eri kapakap niyan sama chay kine ko pena chay dirang kapakap kan mangay mi ay rang kapakap ngay wi kapakap ke ngay so chanon kaila nanay mo rang kapakap eri yanane enemen aramas sawas ne kapakap aramas men me i wewe ke me amorin so lang warelata papa ko warelata amorin kapakap kirta ta laut larana mo rang kapakap eri ibambil pak sawas en Reyo puede sengak sawas ke bene iron kapakapo. Niyan seme riemen desilimen kumpung ke bene tame buksaro kata dengel. Niyan seme ira kumpung ke bene pasabang peken mie. I karben te i wiya ben kapakap te ble wiya ben kapakap i jalan kumpung ke bene iron kapakap kan. Amen. Okay. Karbe kasilu ma jalan kapakap puede acai punot kan. Ika velen magchay korusien kan rang korus kan mia chay liran kapunat mia chay liran chow mia me coach me kechay ngolokol nan masalala chay ka magchay sujuka kan indayang aramas chay sujuka kan waya kayang aramas ap kan mia me coach me mira chay mo ka chow chay la nangayun picheli mausu masanik chay len cast your burdens unto the Lord for he cares for you kechay may donggo chay ka chow kang poyi ka chin kasambal king komuyo ngay ri ima kareta akasampal bileu karbana chay kapaka puede que jailen maitong coach the jailen weka yang coach the jailen pulikiti yang coach o achay ka chuchu kan ta kapunot kan o ale sawas pen ngana chailre ri bileu karban kasilung karban kapaka pokon Philippians 4:6-7 ebil ko sa yache tam jail wata kanin chapiyok jailen de punot ke me ko chapne me ko rusien ke jailen watong ko jail kapunot kan ya chay kapaka po achay kasabal kalangan embiliyak kabatayang naniren kasilua Asian jing dilale pelintachin jing dia nanong bukan pele urang buk nan melka kan limay sak limau raji kriye sak riyaw melka kan limay sak limau raji kriye sak riyaw ebel ko saya cha tama kayong pichel limau isu ko saya kejailan may dong achay ko chocho kan rangkaw na de jailan pulikiti ang achay ko chocho kan rangkaw no po ki I magajing kasampal kung kejailo pantori kejaila Amen. Okay, rekasilun wiya ben kapakap, yay anso tama chailang kapakap. Anso tama chailang kapakap, nan rom isak riyaw, puksaraw ka dedeng chail nan rom isak riyaw. Pilkabachayang irambuk rom isak riyaw, kayun Thessalonica limaw irajijik isak kisu. Ache bilinjing dinan na chaila senen so chicken rangwach, pilkabachayan chinan nom note kan, puya kaya munjinjing iti tame tama coach mama sa niyong tama ko kosko school sana na chay lesson at abelinjing ito po yung bachang irambungkan minan lesson Rome isak riyaw ko sa iya hallelujah Jesus kalangan ko coach Rome isak riyaw puksara ni amay kaporabor and kabaran kumail kanang amayong amay lapalakan kumail pati diyang kapakap anso kors
nan lokayang wayo ibang watak lokayang way poeki lokayang bombe damay ko proboreng kabaran kumailta kumail kanang amayang amail apal kang chorus ar amail apalakan kumail badidiyang kapakap anso chorus ajaban watak nan lokayan way Roma isa kriyaw. Lokayan wayanda, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Continuing majabang ko saya lokayan way continuing what ki me ko chiu me ye ko we chamo wa so chawudi e we ko we chamo we e so chikinudi ma langan so kapakap dam chelang kapakap ku yo anso dam chelang kapakap chay mini kasilu ni bali anso koros anso kapakap anso korosien tamanan ira chichika isa kriyaon Roma isa kriyaw ko saya me continuing steadfastly in prayer. Continue what ke meko chima uya baca ko steadfastly meko chima ko so choma kitsang lale. Steadfast wewe ke kachang. Anso maka kapakap utang kang kapakap ni anso korusia na uyala kesena mor. Am koskasa yung goch and de udi jakay den makaban kapakaben mensongo murina waria wape yara maka kapakaben mensongo. So wewe ke me throughout the day nan arena wari sak pai makamamor kenane uran kekakuya kapakapi kekakuya koskasa yung goch na rano pon. Kasyana na uti kasibila na monti nane wasama corner makatosa nga ramas daw kakakuya lalipional kapakap chang na istosa kapakap wentin banmer kapakap montin mo kapakap matamataw meditate lesto zompong masa ng coach piluya kapakap ke masa ng coach pwegi and we mo mana che bangkirta na che kapakap che kos kose kakirta na kapakap ri we pa na bangkirta ng kapakap ansam kapan nanchiong we kapkopureng ima che Bible study ke pon ansam che Bible study a che ka school ke pilagis loud san tama che le seyro bilduwa che kapakap ni ansam kapakap tontot lam kapakap te tindir lam ansam kapakap te laut la awan kapakap te timing kapakap akabang gelang po miawakla ni ansa makakasa yang goch miela maslale kamelere yuk milal mie insana mayo bil kemilanan maslala child imagare tak kapakap anso ka rusien kade utisang ansa makapakap kiam benene kaide kin kapakap kan rai rawach lakap ko gelang rai la rai mor so wakla ko pang so steadfastly in prayer wewe kinian sa magkakapakap kiyang benene men mesay kun jala ta Christ ranwach ko kapakap kun rai lakap ko bilang rai rebel sojo wakila ko bil nanjing kapakap kun rai pali kade utisang pali law ko kilang pasabang benam kapakap pwe kita karbang kapakap machay ko sa yawasaw nan kriyaw ni rew ala kawit sansal ren coach Matthew susu andame Israel makan rapaki kabantiar bagi kabanale Lechelach wani man ban ristang makaban kay di sana ni rajujikisun matu isu ko watak nan rajujikwalu ko sayame po Israel kan makan rapaka kan tiar Israel kan makan lechelach wani makan rishita Israel kan makan beki ar kan ala pasatang pe amen rima kareta Wiya bang kapakap kan kapakapan so ko Rusia kay deja anso meka anana kapakap kami na napal akalukur yang coach so jelebel insana mau question insana mau peren kain sa isuwat ka minang kabal ka bilminan amin sa nama ko Rusia na insamba anso koros ka kapakap yung coach amen okay karbe kabayo majalan lukur yang coach ki wasang watawat kach extraordinary ari ibang kita kan bain alago bain watak nanumpuk sarawin Pain watak ay pang watak che nan kayun son limaw isak payo o isak limaw. Ipan watak lokayang way mami nung buksa raon pompe bilpak pesa nung buksa raon pompe yan. Pagkan watak bayan ay pan watak lokayang way po yung kaksan sa limaw. Kapayong karapan chay lang kapaka pwede kajay kos kasay yung coach tak chay uya lokayang coach tak chay pacho yung coach. Kalangan ng kao no pwede yan so karusin coach uye awyawi kecil coach salanga soja kan rechti sang kecil awasan rong kan open an so karusin bocay lang gaklukur lang mare apan karong kecil ni ira jik isak payo and kayun son limaw ako saya nilo kayang way and now this is the confidence that we have in him that if we ask anything according to his will he hears us isak limaw
And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of him. Mawewegi, may ba nag-shore la bata kay dagudani piset i kayraktin lo kayan bon beyo megan ap ni kawewen dam I magchay ka kan ay maki koskosay yung goche I magchay lang ka kan ay maki ni imak I achal ay ma monsi langan goch wa ka chay wewa kan yan sa majay bangam pekame goch ninduan kupura akan kaching korong ay chay ninduan kupurang goch niya sa majay kan pekame goch ninduan kupurang goch a goch kan korong ay chay Rajijigay sa klimawo, and if we know that he hears us, niyan so machayagan wewa gamagan sapang kachayil, may korusin magchayagan baki, we know that our petitions are being answered. Kachayil wewa gamay achay kapakap, tao da pa na chay kapakap, akan pasapang. Ari, I kapayon karban na chayil kin kapakap mo, wiyape, chaylang kapakap nang Kapag nangatungat masansal na Luke ay isak walu rajik silisak limaw lal baisak silu kanak pilpain daropay wasaw. Wasa jakos ko saya wala man maskun niya mo mot ng kailang nalo erong atama Jesus kashkash ko do nalo ap lukwar laut ko saya Jesus son of David have mercy on me. Jesus son of David have mercy on me. Arinian sa maramas ko kitawet aramas ko indangan nenen laramas ko indangan melele. Kapag nangit weweki, ijarja ma kaksoja kilambasa bangbe, ijarja ma aramas kawayuk, ijarja ma aramas indama kapoy lar po yamu ya war kisang kita uya nirani pong uya kapakap, ijarja akan ngit niyam kapakap, soja payak sang lau ko ala basa pang banam kapakapo. Rinani irajig sidisak limaw lal baisak siluan Luke ay isak walu akos yan induan all manage ay ngit kaya lukwari maran Jesus lau Jesus sudi lau yala basa bang panakapagap tama o panakapagap emang kelang wasa arniyan so me lukwaro Jesus sabang ang so wala di basa bang panakapagap arima kasambalin kajailan wiya bang kapakap kajailan kapakap ngit persistence chay so jodi iwan kapakap ngedenged ni yang utan ngijajan kapakap I kasayo mo ngijajan kapakap kadewdi ngijajan so waros niya so kapakap nanji kapakap wala wala basta pangbe pa kita kichay wewe kisang nan kayun son lemaw sak payo sak lemaw po ya chay kapor niya chay pacho da pang kupurang coach ma coach king kaching koronga a chay kapakap ni yan so machay kapakap nintuan kupurang coach amen okay kalemaw en karban a chay king kapakap Kalamaw ang karpa na chay kong kapakap, pwede kichay langgak pwede kasong da pwede a chay kapalkan. Klang kapakap uya mekot siyo uya a chay men maunong ang setan. Paniyan sa mga chay luisang kapalyo, niyan sa mga chay mina ni rayran masak. As sa mga chay miran rayran masak, ang so wala mekot siya mga kamataweda. Apniyan so machay meta wa chay masako apo chay laut la chay masaboy ko apniyan so machay ban lupori Jesus na anso na chay masaboy ko anso woche masakoro siyang morati santo chay rima karata kasampal chay dang lupori kauno poy kita nyan so machay minanapal lupori morang kauno puksara masa ni the name of Jesus is above all names. Do nangan mar karusien o song karusien bam partisang maran Jesus. Rima kareta kasambal niyan sa majaken I karbana chen kabaga peleo karbana chen kabaga pueki kejailan kak peweti atay kasongkan makan lalong kejail ta kapalakan makan taking so bai. Amen. Okay, Matu 1:0 8:6 kanak pilin chingi DJ tak may pilnak chingi DJ maturi sak wano rajik pai sak ew pambil kapachayeng rajik isak siluan matu wano isak silu puksara masan kom der kachin may donkich sen kin lalong nan song laut I pileo I kapakapan samach makach na lang mo kene kasi korseya irajig isliw kom der kachin moy dongkit sen kin lalong nang kasongson nan songsong laut akom kachin nakitkit sang ni meswadan setan hallelujah amen klang coach kalab magak peray kichay coach kalab magak sili kichay coach kalab magak kabel kichay sang da wutungan setan kang koros I makarta ka sang bal kichay lang kapakapan sumachay koskosa yung coach akichay mi pan machen leman coach ang sumachay uya pepe yang coach chay uya pachpach yung coach chay rukurugla baluman leman coach
Sedan so juga api kecai sambal men coach. Bagi kecai mi bam berang coach. Rima ka sambalan kapakap. O kalimawan wiya ben kapakap. Kapakap ni dada dan kapakap ni sansal. Ari nampukan Daniel Isak ira juga Isak Riau o Isak Bayu o nampukan Luke Isak Keu ira juga walu. Luke Isak Keu ira juga walu. Luga isa kay ura jigwaluo iwasat magos ya men mie olemen makamba ka ba men kotor ni pong o kotor paki pilawa pwede mie visitor men makotor visit niyan so me visitor kotor visit soche tame bang kono bata den kamo aramas makoto para ko ri ko la pak rena neighbor da friend to and dame niyan so me pak Olos sibang porta era chuchualo anda ergumailes ganesa poema eso bang porta poen kiyong me coach poe kaya kan bakaba a poe ki men pisaksang o pak ngito I me bang porta o kiyong me kores makan bakaba wanane sang niyan ola pak ngit makareta kan bakaba porta sana nawasan mayor o kiyang tame anane Rima kasambualin kapakap ni sansal da kapakap ngit niya sama chay kapakap yung coach kajailan kapakap ni achail kasi ya pesajik pentam sila kan mawewe ke mai imen kirtan nai morin solam riana pesajik yang coach songen ananta mian kana nai dong yung mai men esela buksarawi mai men esela kapakap mai men esela rong sang coach ni sansal irang kapakap coach yanana kapesajik iti o yanana pil rong mau ni asema coach pansapang ya tami yang wiya po yang kakaleti sansala mau te wewen tami iwi pakpakiko Ari niyan so me dame ko siya wasa chailen pak ni tete da so achai pak kejailen pisajik niyan so me chai kapakap hallelujah kabunga coach ari me song limau me karbang kapakap o song limau me wiya bang kapakap ari wasa me chai pan uto dito ni karampang kapakap kabunga coach kalangan ng kauno ke soch kan rawach karampang kapakap dame kin karampala chai kapakap And so much I go back to the first circle that I put on the left side bottom. Dame checking kapakap yung coach kin sabang kachail. Apniyan so me checking kapakap yung coach akay back akan miya me coach makan karampala check kapakap yung coach. And so much checking lukwar yung marang kauno akay back coach kin checking metawa me coach si sabang up. Pwede miya me coach me repe. Achay kapakap de pasaban pa na chay kapakap. Erikayun song me kun mawya karampan achay kapakap ye be kasal. Yan sa machay kun kapakap o be kasal. Nang bukan James Ew Limau rajijik limaulal James Ew limaulal walu husagos ko sa yame aramas men makin be kasal et weche ilok makin bumbukudakseli. Pekasal niyan so me checking pekasal macam yang weo kami pekasal uya pelia ben poson maka pekasal ka show poson maka poson ka soche pekasal eri uya perebesang anso mak checking kabak anso mak checking ya me coach uni pekasal akan mia lom akan mia masak akan mia soche pasapang eri iyo me coach macam nana weo kanya so macam chelang ka kirtan nana chay meurin solan da kirtan nana chay meurin kapakap chelang nana kapakap ni poson Ponian sama kabang pe kasal asubang basabang pe. Mawewe ke maka kapakap kia menaramas. Kapakap kia ramasan mau la sang aso mau. Eri poson pansa wasa naramasa poson porang kakang ke delta. Maka kapakap ni pe kasal sama kakilang men so mau neni aka merokes masa poe kata. Ermo ka meyer nan irerem pe kasal. Maka ya tono kakilang ramas men so mau neni ko utang kate de melel. Ese melel metame puksaraw masa ni nang gayun son bayu me mimi maslalen ngay manaman sang mimi nan sampa magcheban utan ni poso na totong gin manaman mimi nan maslalen gjailo kose yang tekaw sa lang en saut asibang yame ko chmaga sa buong kong jail o magarata asibang buya bil tatok ang peka sa yu ababang buya tatok ni poson James Ew, irajijik limau, ibang watak nilo kayang way. Apilalo ng buksaraw yung bakpasang, kambilyang yang watawat. Pagkachay uya Bible study, pilalo ng buksaraw yan. James Ew, irajijik limau, lal irajijik walu. And but if any of you lacks wisdom, let him ask of God who gives to
all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith. Let him ask in faith. Bagi ni poson. Let him ask in faith with no doubting. Ni yam so jepe kasaligi. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. But memen maganan ke be kasal et weje ilok. Makan ipipitak papagi sa lisin yang wasame sinyango ipilaye I wasame ilok bilyang ipilaye masinyango wukun ipila ilok bilyang pakiyela masinyango wukun ipilongoto ilok bilyang changolongoto. Rememen makin an ke pe kasal et weje ilok no pung butak sa limal. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Memen makin pe kasal da an ke pe kasal niyan sa mekin kapakap and de metamato me banalete me coach. Payaki puksaro ka de ding chain me so. Mak che bang kapakap ni pe kasal ke chay sa ban receive me coach you. Amen. Karyaw song me coach me karyaw and irame kin karampala chay kapakap. Kayo nura niya chay baki niya chay pe kasal. Karyaw nura niyan so me chay so kin baki. Punasa ma chay ba metawachanan achay metawan we uran. Yamon ang banalete me coach da yamon ay banalete me coach may sucho baki bakayo. Amen. Hari iso juga kala tami chukun baki. Imagarta puksara masani baki mas. Baki yakang bangga kala makas baki yakas supil banalete. Maturi sak rachichik riesa kriyaw. Matu risak risak kriyaw. And whatever things you ask in prayer, believing you will receive. Me coach maka baki kapanu tanale. Amagas chabaki coach panale. Ari ima ka sampalin kecil nana kecil bagamas mona pang may mapang poyang kecil. Ama jay chabaki aiya me pingkarang pala chay kapakap. Chay kan meta wachana na chay malil ka chay sukasiasa na chay owa chay kada chay sulukur yung marangkaw no baki sang reng coach tama chay lanan utanas chuban basabang. But may shabakaran chaka yan sa wasaya ayap metawacha machaga ba mimi joy le meta ko sa wasaya ashkak poita ashkak kuya waki esoche ron tame ay pagpoko de esoche sa tama ay pagpoko arniya sa machay ang pagren kao no tinya sa machay pan lukur yung marang kao niya chay kapakap arniya sa machay kate desang nanawa chay tama ananan nan masalala chay o chala banada pelyepe kasilun sa magkarang pala chay kapakap niya chay kempagin ni sapong the answer me achay malam sapong achay la peke me coach coach lang kasampal niyan sa machay peke poya kiyan te mi pe kasal rechay niyan sa machay kapakap kichala nanak kapakap sang maslala chay achay mongyong achay malel o achay kosay and we achay eo irala nana unity niyan sa machay peke ama achay malam sapong ang sa machay peke me coach you achay te kasik me pambel pasapang ong chay mat nampukan James Bayu Rajujik Silu, and that you ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on all your pleasures. Amen. Okay, back check and backpagan lek, Deba, check and backpagan lek. Moniasa check kabakap and Roben Jabin ngay. Rimagare tan so check and kabakap and Roben Jabin ngay, utan esbam poita poyaki, escho via kapay ong menaramas choror o show yan kalanganata marang kauno. Jam-jaman me ang sumaje bang kapakap ni aje kapakap ni kupurang coach coach kin sabang. Pwede coach utan na siyong kasapong ala sabong masan. Ang sa me masan ni me coach na sabong masan nan puksarawi niyang watakatay na ong coach ong ko kapakap utapon sabong mong coach masan coach pan sabang. Ama je bang kapakap ni aje pain ropo ben kichel dan ni aje bang pain amo je bang ko sayaki kapakap ma je bang kapakap yung coach main coach kamela labo ay munchichi. Labo kung kailong kanya raw dati kisang amor. Song ko coach pansa so je pansa bang. Pag mo kung kapakapin yata no kailok mo kine. Mo nakiba je kanya kapakapin kailok. Baba coach ni sambari sak yapil kaya nong ay bang kung yakapakapong coach. Niyan sa may bang kaleb, niyan sa may bang bilpacho nga ramas. Isu juga ko di sang kapakapweki ya me coach yu mesleye. Pwyang kak sila silgi din dyan Jesus niyan sa may bang pacho nga ramas pwente utacho pagila tama ramas ko siya. Apo yan wewo kita magkupurang coachong yan. O bilin niyan sa woche yende utache
Makit ke penin sanay ta makit ke penai nang kan ta tame kan ma ko ya ta tame paran ki apu yan makit nan le man coach pa kan yan so me yan makit na le man coach dan nan anson me kasan di yang coach akan kapay yang coach para pang coach kin yang magara ta kasambal ang chay len nan chiang chay kapagap anana ne mini pungen tuang ko purang coach po eter mia me coach me irela ta perela ta kawela ta ireti. Okay, number 5 ikamela me David pil ko sa yapong iran kapayun karambang kapakap mako sa tip nan melka ka wana isak wana ura chiga isak walu puksara masan yang chay may pang kolokol tip ta may pandak na tip na naimong yung tanan mas lala ngay ako tuje bang kaching karongay kapakap. May pan nagdala nang indami lo kan ko siya nagdala. Lo kan waya ko siya if I hide sin in my heart, God will not hear my prayers. Nagdala me ko chma jay kasang balik yem. Ermay kasang balik tip en wi mi minanay mo. Niyan sa may bang kapakap asuje bang basapang. Paya ke mi me ko chma repe. Ikarampang kapakapan mo kan imakareta puksaraw masanin ang kayun son eu tuaw kicailan we kata dipachay ka na coach pang kaching uyaw ya no pung abang kachin makakayang kichay dipachay ka no kachin risala manokela eri kasampal ko ngay niya chaw ya kaskas school ki esela coach ta wewe ki la coach ta wewe ki la kupurang coach ta esela is kichay ren kono akchela na plu wewe ki me kolokol tip nan mo yung child tapi pun saya setip nan mong yang child. Te may don tip mi minan mas lala child ak child ap so cho we kata utara bang karambala child kapakap. Ari kasampal kawong niyan sa manchaw kas school yang masa ng coach kas school yang patch yang coach eu yang coach Kekeirda na chance kapakap tan a child sela kapakap nanjiang anso koros enggen mi pekmak. Mek sansalong child nan matu wono tuaw lalaisak siluo eu irekau ko saya bakmak mang yung kich dibachakan tuan achkin mak yung raikan makong yati bong kich angin mia bakmak an sa warusian poek chailang kader uye kolokol dip na chay mo yung kalimawon me ko chmakang karampala kapagap ye kapala nam pungan popot Kawalan ang pungang popot, uya mego chiu me kembil karampala chay kapakap. Mache bang watak ng kayimpiches lusuo, akos ko saya olakan kumailen kasampal kita pa ko nga may pot kan wewe ko po irail me, they are the weak parts. Weak parts wewe ko me irail son sawas kay, o niya sa wotok chela nana wewe ko me chay panapali ray mau, po chelang kak eupen mau ng pungang popot, po achay kapakap kan enter miya me coach me repete perela. So, imagareta nan punganeo popot ma mie akame uyaw nan rano apil nan chiyang mon rana pan imsakla an mie kamelele kung yawi en mie pekumak pene ma mie yatano insensuat pene mie nan rano atame puksaraw masan ng chay ng pukan episodes payo rachikriye sa kuwano puksaraw masan ni kander may dongam lengar-lengar en tawlila kachipinakirla Ari am lengar-lengar tamo insensuat pa ng pot te ama insensuat pa na ng pungama ta popot ni aray kin insensuat pa na nanchiyang kapangalawon mong kachipinapangkirla pwede yata men karamp o kalaslan karampang kapakap peki ni kaide kang kupurang ko watch machelap chen gos kasaya kayun son lemau isak payo isak lemau niya check nga kapakap aje peki kaide kan ning tuwang kupurang ko watch Ari isang wana watch makung yamen karampang kapakap miya chay bang kakirtal achay kapakap wewe kichay lokayang coach sapang kichay o wiyape o karape ima chay kilampen ernan iremempe weka song limau karape song limau wiyape o song wano karampang kapakap mekin wiyache men ko school te men ko waitong kichay ap utan wewe kila is coach kabanana kos kasayang coach de yanana kos kasayang coach yana sela is ngay rang coach yanana watwadak nang buksaraw tama coach masa ni duwan ngay o ayan so kapakap yung coach and deruti tama kayun Thessalonica lumaw isa gusto masa ni anso koros kapakap kaderuti hari iwasach pan uti wasach Andray ka school ban hiti wasach kalangan ng coach o yung kamusapol mo mulimpa ko ang kid kalangan kiyang kamusapol mo masan Masanin ka maur, masanin ka school, masanin ka wait.
Kalangan ki yang kamu ye kamu. Masan o red ho Lord. O sa kalangan ki yang kamu masan wet. Kamelele me kamaralar me toto. Kamelele me kaskuri yang me toto. O bir kamakitang nan nganen me toto. And men we up kay tek and we rong asan kak wog la kairta. Kairta nan meur. Maka pingko maka jeng kosaneti. Sen kakan ki sa kapro yang kamu yat kapeng. Kasapa kalangan ng kamu count Jesus kamu ka jeng kupro kapayata. Lovely na meur o tango kan me mimilale. Tango kan kentona meur pararang ko jan mimipewe. Sinsila papali ituonam ka tinlala lapotong leleto ranwat o bilbangko kolata. Numara makalangan count Jesus. Mawiyat count at songomor. Amen.